pasangi wanita ini sudah diangkat derajatnya, bahkan makalana bitta iko makun raya ko melo ko tama suruga apa mau jagai pakanjaki sempajang puasa syahwat dengan ridhonya suami. Idi manipite ke pintu na suruga metola tama tak buka manang tanya roni ya makun raya mi de ridho suami, kemudian syahwat, kemudian puasa, kemudian sholat. Ya kong kajanda kue telu mani. Iya paling lakinya tuh. Tidak usah mengajar lagi ridho suami, ketelu mani. Menjaga syahwat, sholat dengan puasa. Weh, iya dia roni weh masih samupa. Yan tu ampai makun rai ko din sempajang na din pangajari ko lakay na din ang kana paringara lakay na tatay chala lakay yo po ko purami maparingara na din na melo may nga makun rai ale na matigan ruso ni ay pakanjaki bu logi masige masempajang ang kami mamuja itu hadis sama kada yero makun rai makanja iko kuy bolana masempajang ya ko kuy bolana makanja iko kuy lala kamarana ya ko kilala kamarana masampaja magay amangi nasabaya riolo cik dimi masigi Yahudi ralla nasapa tau tamay salam melong punoy nabitta lagi si panasalasa sahaba lagi malah da ini tahu biasa betul na de panasalang salang imam mewatoy yeway jadi makun rayena mancaji korban mitau inabitta kolawi makun raye masigi sehingga makade ko makun raye o kono bolamu masampaja ya kok bolam o ko kilala kamaramu tapi makena bitta iya komelo imakun ray mulo masigie aja muatiagi ang kacapak na hadis makada aja na no ko masigie o ko na bolay iya pe kalau ki umrah aja na talo Masjidil Haram masampanya ko di hotel magi nang kahadis makada sak yang paling bagus bagi wanita adalah yang di belakang. Nah, rekode nalo masigi makun rai. Dan kenapa wanita dilarang ke masjid? Karena aja nalo masigi na palo pasai na palo kantor enak punya masalah. Iya. Loki mah beda jama. Buat mai ga to apalan na pa beda jama. Ajen ni ki oko bolata na pamalala lo masigi. We tali repa to apalan na. Pada ko tolo umrah ka cicang. Angka tau pa boleh yaki borang ko suruga anak pulo na kamara na nasa nabita tasi dia kamara silo pakita si didatung ke pakita iya makanya aja na ko pamasigi to majenne okoy bolata majenne ya ko koy bolata na WC mi aja to ko WC we sama asamo tapi makarro bisa liwan na WC we ton ri majenne ya ko majenne ki khusyuk memang tapakanja ki ko to majenne ma bismillah ki pakanja ki paringarata supaya makanja ika khusyuk atta masampajan ya na deta khusyuk majenne deto tule khusyuk masampajan magampay tanray ya nang katau denule khusyuk jenne na masalah iya na makanja mo jenne ta insyaallah khusyuk ki masampajan. Wudu itu sangat mempengaruhi sholat. Iya lang kata umajin na to limanan na. Kati nasa sasae pulong matu abu si kami nasa kati nasa maparedeway ka tu apa makalimon maju lumata ay lagi matu din na uwe. Ya ko masampaya gitu na lupa itu bakal sen rekatan lu diga jero pani ka. Akata luka ka jero suyu dapat akadua. Lupa imanang itu. Nih. Iya. Makanya kau mak berejama kita menyamang. Iya. Itu agama itu Pak penting sekali. Toki aguru ki bu majelis taklim. Aguru ki paya makun raya nak guru ni insyaallah. Pameka tu makun raya na pahangi na tunda-tunda sampajan na tamani loroy dia na sampajan. Tate dua pimena sampajan. Halangan. Tate 10 2 liwa 10 5 menit na tama loroy. Monroy mak bisa panne si tengah nasi di tapahalang magani ko makiro iya makun ray makewe lay surut to lay sampajanna ko paji halangan matu mesti na qada yaro sampajan lorona nasaba nadapi iloroy na dena sampajan iya na riyasa menjaga sholat
iya ko tanalapi loro na halangan na lebat sampajang tatolay ibi ko pajay. Itu yung porone wede na halangan. Itu nyaman na rone wede kaga lampu merah na materu. Iya. Tapi ya na rone di na sampajang bahaya to pak. Iya. Iya ko ya mo ibadah ta jaga ilo. Aja ta maselang ia tu dale anu purana to roko Allah taala asap padale muki apa angka pala nama sapadale ia ko meki mega palata namo wai rinu mi makwa pahi lainung wa dilolongan 10 palang 10 baraka tergantung niata ia ko to malawe aja na langsung inung ia katani-tani jolo na sa tau pandai ta hakiki ni baca salawa ko baca salawa ini akan iepo tapancaji nga pak buray yawai ko tano kuri watakaleku epong tapancaji wi yawai untuk supaya magala ka makasiwang tapak baraka yawai pungi supaya dia gau dosa epong tapak baraka yawai ko winung ipungi sumati nulu ka makasiwang supaya tak tambah tapakku epong yawai ko winung ipungi tapak baraka ka nga tapas salama ka nga iya kong katau patin yang cede teme tanyakan nih epong yawai aja tapasu malalai jalur kancing tapi okko na pusatku tapasu ko ngaja na rasa ka untuk maloli sulo WC napa bismillah ki tainuni cidi si botolo wae tapi 10 baraka ilolongan di lalenna nasabah apapun diniatkan itu akan didapatkan yo pui di wah mendadak sak di sulo iya jadi itu anu apa namo meki mandre makotoro epong iya andrewe kotame tapak barakai epong iya andrewe tapak katapancaji wi pakedo supaya mata dati untuk makasibiang aja na to makutu tajaga iya kotame andre tapancaji wi pajaga Korea supaya dia wakibu dosa ilau dongi jadi semua yang masuk itu menjadi doa ye kotamai na bantu ki supaya iman tetap terjaga maku itu to pandrite empai de langsung mandre yo po na mondre mako kuasi galulu ya sinai tala coba sih ga imondre pina bismillah sisa nama pak diwat tanape makan Allah pun napai mahinga nggih ini pentingnya doa Pak mega tolo umrah mega tolo tapi aku ya aja natalo li sulo umrah iya ku cican nasi taung maya tu mega toni cican 5 tahun apa negai kaum kosokna dan ibadah pribadi mi napa di kong kagaga pa ibadah sakral atau malau li su jamai tak detu sakral na tatana ini gare tau pamulangi pole umrah si bata wa katalui na lawe maga pa pinadinna padaga sakralnya ketika pertama berangkat dan yang berangkat berulang-ulang dewat tengi lo de makaraka maki makana teng ustaz dalam mengumrah dewat tengi tapi angka ibadah makan jalan dan makokoe agah tabantu itu kasih tabantu pak kepala korange tabantu anak masih koleh tabantu apa iya ro mana nunga ngapalan angka pondok madrasah angka madrasah may bagong ngoko masigita tabantu yaro magi wakada iya ko pasantren ibang makwaro amal jariana telu aga waladun solihah yadaulah mana sadi apa anak soleh yang mendoakan apa iya ko pasantren mana anak soleh tanya anak salah anak soleh pasti dilodongan yang kedua sadakatun jariyah manasa sadakah jariyah apa iya ko guru nama pak guru anak-anak yang makapala apalan na pak kepala apalan na guru na ipasipulung nialet tau masidak kay makibuah bangunan nasabak dega pak kapala dito ga guru mak pak kapala kan dega onron na tigre tasakamay cede apalan nero kumabangung imakoro liwa egan napa makuan itu nak kadana bita tau bangunge masigi yaki buara bolo ko suruga pak liwa metega apalan na pak bangi apalan na pasari-saringe apalan na jamae apalan na imange apalan na pengurusue ipasipulu manam napa yaleng pada ganero yaleng itaw makbangunge masigi tapi deni kurangyo na apalan tapi imange dena lolongan apala pak bang makmunge de nalolong apalang imam tapi tau mak bangun masih nalolong manang yero pamagay dega ga tau bang dega ima dega makmu dega pengurus dega pasar di masigi kene dega masigi
Yan na tu ampay kong kataw pa mak bangung masigi. Namu masumbang pamsigi ta. Masumbang ang kabola ta kusuruga aja ta maselang. Nabi ta makala mambana masjidan fi dunya lillahi taala banallahu lahu baitan fil jannah. Lai bangungang istana kulana suruga. Namu ta sampajang. Namu ta sampajang makala di na sampajang stas masumbang. Namu na sampajang ang kataw bolata demi tatama. Iyalah. Satu. Talang pangika maparoy sadako na saba. Taloy wilaya na wonroy. Sa 9 hari di Papua, baru ke Kalimantan 1 minggu, baru ke Palembang 3 hari, kembali lagi ke Kalimantan 4 hari, baru ke sini 3 hari di Sulawesi Selatan, kemudian kembali lagi berangkat ke Kalimantan. Di maparoy sadako. Itu gara-gara main. Karena memang ada main itu yang merusak suara. Ya rumah tangga restoran nama dari Pak Kontak, karena magnetiknya terlalu besar itu menarik kita suara. Itu ada beberapa masjid yang begitu, jadi itu merusak suara sebenarnya. Tapi mana samutan kali ngadi? Iya. Kayak gani gang karona bu? Nah lupa ini. Kendo gangka? Oh naingar lagi bu Gangke rumah bangun masigi lolong kabolana dia datang surga. Makanya asam pajangi tasidaka supaya tamaki nang kabolata. Iya. Tapi angkat tu boleh, angkat tu tay bangun nggak boleh ku suruga bu maka tandro ron. Uki cupuk na suruga itaro, angkat tu bulu na suruga. Kega. Taude na pangewang na pakalang elena na sabaci isi salah. Tahu 7, tahu 7, tapi dia na pangewang na caurangi alena na sabaci isi salah. Maka dia cocok kan. Tapi ya koma pangewang ya si salah ka taro na mangalah. Ya tuto ya kiwara bola matandre. O kuilalan na suruga. Yo pwede sesa nasan namo salah ka kumewa mo. Katawa ko ato. Nasa de agato to salah to na ito na to mewa mo ya. Itu jadi masalah itu. Tapi dito ka kodi alhamdulillah degaga kapa din ako. Iya. Kemudian iya ronabita pak bu tahu de nagaga tahu pada sak barakanna de to nagaga tahu pada tanre na papujin na loko bainena termasuk Khadijah. Jadi yang kanang kanabita na terlamba rewa na denau to Khadijah buka rangi pintu waktu na makato-kato apa iya ko nabita makato-kato halusula ndak dena pada ini laya kata nijo pala cak tengah ini rongko pura pi rongko napa makato-kato ya nabita makato-kato halusu dena na nasa matin ro ni kali matin ro memen ni liu ni nabita ko yolo na pintuna pas subuh inoto Khadijah na bukai maka de nabita langsung bawi liman na baine na milawadam pamaraja na sabama kali terlambang kakasih rewa ni coba gede yo buka apa kini di khai gak tempat tu makan mana kam lama ko makun re batin rumati itu nabita kemudian makan jalan datu pak burana nabita Khadijah burai yana tu nak nabita ia kodena nama sengar Khadijah de nagaga makun rei masengar onrola de nak taro pas sengar Khadijah padahal 40 tahun na ibu bayi ko nabita 25 tahun umur na nabita kalau lu campenga pu bayi ni janda dua malakai 2 tu anak-anak Hindu mana ngasanda angka cidi ahli sejarah maupun umur na cidi iya naro nabita na pubaini Khadijah di umur 40 lejitannya tu malolo na makun rei na masengara tania maka kamaki malolo ka masengara ide namo mato ako makanja me matui ha
Dah jatakan nama lolo makai ka malolo de na isenga. Tania tu lolo na aja takkan matoana ya ustaz de tania apa Khadijah patapulo tong umuruna ina makko mani batena nabi tasenga magai ia korewa ina bitta pole ma dakwa rewa ina bitta pole ma musu ina tapayampeha nabi tani pali okupo panna Khadijah okumetui panna Khadijah ipaliu iya kata naiki bu biasa mo tapaliu-liu lakay na kupupatang baine kunru memang angkat tu dakwah ilmu sekarang yang terkenal itu agak dikenal sekarang ilmu neuroscience. Di sini ada rumah sakit. Menurut penjelasannya maka damagi rona binta. Nah, memang ternyata iro cekung ukir pusat sarapel kulit luar otak kan hipokampus dengan amigdala itu. Nah, kulit paling lembut itu adalah paha. Ketika dia bersentuhan dengan leher, maka itu menjadi terapi tersendiri. Magi patinju ko pure matinju pajai ronde kasih di nyelenges batu ditaruh ko cakonna. Pak macakke supaya sarapnya tidak tegang. Jadi ya ko masesay tahu ni palio ko popange manyamat tu papinadinna. Yana tu ampai tau sakaratul maut pangkangulutio ko popange supaya menyamang lakai takong kay poli matakko maga kapaliu ko popatabu napata sapu-sapu lunna makaleto pandritay iya ko matinro yo ko popamu lakay mo 10 mili mamane matinro na chau ko sijang yo kon rotinro itu bu ta coba-coba gare ko maja yang kay lakay na tajaga iji lakay tabu pamakatuji ka makunray iya minamagaya watu nanadara sisan na mapura malakay di na jampang yalina masusa papina di na lakay na nasalay wi janda ba ni na mabalos awe magi aja janda ba ni na pirang janda maninapa magasana masa kingker agak kesana bu agak sana maskara sakingker agak ay pajai ini pakai ya bu angkat tupung gawana skincare so gimana malibola makaraja na di tamanan na pakai lo makadaki makanja mage agak lo makanja na salingku batiro lakay jana enggak pabelo skincare lagi salingku lakay na palagi ko ini aja natania maka na mapu aja na jeta na mapute tapi mabolo pala liman namo maga pute ta ko limata musu ide to kapasengar ta coba nih gare ko medyo kalakay ta kasih senyum lebar ale memang senyum terindah napata sapu-sapu palipalin na tapodangi kada salama kideng utajang itu rewa tulina sehenga ki angka kirewa si jaki gare dupaiwi napata patuda ko kadere napata tanay aga waki borangi sayang kopi teh atau air putih ya ko makale wai putih bawan na tabawi sarana napakilo makiborangi manyama papena dinna pure tapalina ka wai pelana na patapodang maka istirahati dulu saya meka maki buarangi nanre meka lo masarayangi anre tappa matanna papena dinna monro boleh yo pokode panatuda kyo boleh mamna pangka dele betul masih mama au mana ka mana tahu makon na cau-cau wartawan panatuda tahu kato-kato tu makunray pada jasa magi na mega ronin na birang ko warko penanya ko bolan nasabaya ko ki warko petane pasang apa pak mau ki makan apa pak iya pokok ki bolan ki boleh mana pangka awe masih sekali balas no kita memang
Tapi kami itu ketani lah kay mo para curigai. Pala ikut jok kay din na pau-pau ke bawah, itu bahaya. Kay di arone dia tu biasa surprise. Ya komeki lah tu bola ta si Messi Beneta. Kalau kau nak lalangnya di menuju nak lo boleh mungkin sekitar setengah jam 1 jam nak pakalat tu supaya mak belum mengilat Beneta. Aja nak kena surprise. Ada surprise selalu nak boleh ada purang yang belum mana ingat. Ada surprise. Makanya dalam agama itu pada miko mekilo bolana tahu tapudangi aja tak adalah tu pinirita de tidak boleh kalang kabut. Makanya itu biasa waktu Nabi tayutus utel yolo angka jok pala yolo na pudangi makana medo angka yanu si bawa angka nyok kolalang itu untuk menyampaikan apa di HP yo buka kokoka menyamang kita menuju rumahmu OTW wah selesai. Iya supaya aja nakalang kabu tahu boleh deh nagaga tahu malagay kama bay din na tapulay iya degago lana degago pinna degana pasadia cap pugas na napalatu kinasadi nakibor lagi bay pala nigas sur ko latu bawa makiro itu agama mengatur itu iya itu gaya surprise. Jadi penting sampaikannya Pak maka ketika makulre tapi makulre makukuha menyaman HP na menyaman iya yang pai mega perceraian terjadi makukuha apa pada jagomanan nih iya arwani we dena na malada manu masasa apa angkanya asal laundry iya iya di makulre ya kode talayani lah kaita masalah memang mani tapas bamani na manasunan ri ya todo ka bama ni makalalo tau COD mana mani matalipon mani makulay kutu to ya tu namo sulara na lakay na tawi mana to sasaka gi makulay kutu ya dito kaga ko makin tili maniaga dito kaga enang kabay ni makoro pa tambay bi ega makurai jamangi buat kemudian pegaiwi salawa elo nabita nasaba de nagaga ibadah telun rupa barakana kecuali salawa magai cicangi masalawa puang Allah Ta'ala walai pamasa ke 10 cicangi masalawa malaikat milodongangi mangolo di puang Allah Ta'ala supaya dampagi dosa cicangi masalawa Nabi Muhammad SAW tarimai langsung kemudian dia akan memberikan syafaat kala yaumil akhir. Pegangi salawat engkau nak salawat ro bacangi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha pak burayro yenang kala sakta nadena angkat tangan ni doktoroe baca kesiratu ya napati lo barakana baca kesiratu yenang angkat tangan na doktoroe maka dai de juga pak burana lasamu masih uji coba ayo baca ni ro salawat yen riasa salawat tibbil qulub Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala ali wa sahbihi wa sallim ya kumigala anda ya gaga tabutuhkan maka dan kerona aku masih koleh angkatiro kasisi di masih koleh angkatiro ci dibutin karo ci di de pagaga jamanna angkaro salasa ini de panalah kaye angkatoro aku de gaga to pau yena rota baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya jawadu ya ma'bud ya rahimu ya wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin tabaca kapitul 27 insyaallah magai lai mudahkan kongka hajat-hajat apa ni kan cila dah dipacangin mako bami pe uluna de napa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya jawadu ya ma'bud ya rahimu ya wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin tabla depa au iya manna pe tamalkan tapalamu surah al-insyirah tapala al-insyirah semua sang al-insyirah alam nasr tabacai akasiratu lalan nasyesoh kasiratu sesosiwani kasirati baca
Aja na tanawa-nawa ini maka dan kamu ke zaman anakku kilrimun romatu mak jama aja na ya benar tabaca kasiratu alin sirah tapan nanungang setiap hari namo halangan tabaca tidak masalah karena dia adalah wirid baca saja terus aga barakan insyaallah wa Allah taala napalinna kangi anak ta ukun romatan rebi kung ka urusatan lumuyang itu surah khusus akasiratu tilawi barakana ya napura na tabajak sila ay 200 ko ilay 200 ko tangasoy 200 ko saray 200 ya 20 ko suboy 20 ko loroy 20 ko asaray 20 ko mangaribi ganan ya komeki cica tudang cica na tapi me gala metala itu tadi jadi 20 biasa kita upah guru maka dah ia kata selesai masa sampaya perlu ipalin na ilima atau kuwatangi sebelah kiri ibu jari agak didorong sedikit naik baca alam nasrah ketelu kula lahu ketelu na rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi yassir wa la tu'assir dibaca ketelu agak gunana ya kau agak tak bermasalah selesai memang napakilah tu tahu merusung kaki kau agak-agak masalah dimudahkan barakatnya napa degaga nata kasih-kasih ko napa barakai ko ngalata tapi baca rona rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi yassir buat temudahkan wala tu'assir aja terpersulit akhir di apa lagi maka malampir ada Ustaz Salam Nasr boy maka angka papunco salawat Jibril sallallahu ala Muhammad wani sining baca sisap wani Selasa sisap buto wani Rabu sisap buto wani Kamis sisap buto wani Sabtu sisap buto wani Ahad sisap buto khusus malam Jumat juga 1000 tapi selain malam Jumat wadingi tala wadingi bagi-bagi misalnya 200 ko ilay 200 ko tangasoy 200 ko rewengi 200 ko wani pas 1000 tapi 1000 tapi aja tilaw dong sisa buban na tabaca wani Jumapi tas sampaja sunnah haja 2 rakang napa tabaca ka sisa bu 1 kali duduk angka agak-agak ta cinaila dak tilaw ya kung kataw mak bangun pasantren tasuri mamalkan ya ang kataw mak bangun bola na ciya jaji tasuri mamalkan ang kataw mak balu na degaga ang kataw ko makutan na tanang ngero na balu tasuri mamalkan insyaallah barakah na itu tapi sisa bu tapi aja ta pake milaw dong wani Jumat pinapa to milaw dong sisa buku wani siningi wani Selasa wani Rabu wani Kamisi wani Sabtu wani Ahad 1000 malam Jumat juga 1000 tapi abi ko wani Jumai cicam mi tudang de nawat dingi bagi ya mi rolangi wadi mu bagi-bagi ya kong kahajata insyaallah sisap itu na minta maka bami itu sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala sallallahu ya cinampa ya ko sisap bu de kan nasa 10 menit arwami meneh ko sisak buy cinampa ya ko to mah HP wah tas jadi nama ingat maka kalau itu jadi saya sampaikan ini sholawat Jibril asanna utamanya ibu-ibu nasabah ibu doa tak mustajabah